pu chairman kan khwalian kan chief minister Mizoram Sarkara ka thopui minister MLA tin kan speaker le deputy speaker te nei voina hian MLA zong kan soma tu ke ramo palak bial tu hi atheng ma saberania lom thu ka soidu khong en ding te se alo mo me tin Mizoram State Sports Council lam kha chu kan ding Tawh tin voina hian Mizoram State Policy Coordination Committee kan member te anni hi bana kai kalpui tu aduang tu te annia kan chair khatina boi thla de khong en ban han phar te se local the piang kha alo mom hle mai chin khan soi do he dai hian political party lama kan ho tu pa kan president le kan vice president te an thu boka tin media lama kan tho pui te voina hian in som do nila som tur hi an thanhem khopa mai ro chu kan hol zo to kangin kan hanin kai engeni kan hanin sorji mani dan ka kha program han tum kan nia minute som ni kala nia chu ti chu ka soi lowanga kha kan soinual tamaya engeni chungchang te kha ke na han soi ve vak kha chak le maila ka soi vak to lowanga khalam kha chu nimin lama khan samagra shiksha nen thoho na thuthung kan han zia ka chuta chuan samagra shiksha hian in grassroots level sports development program GSDP anti hin kalpuya financial year masa akal me kan poisa nei po noi som ko le pani zeta lo nia an minister in puanga sports equipment leinam cheng san ngi nei min tia hran pain kan nei vak lem lo ke ni kati samagra chuan in crore ni chuang kan nei sina timaya sports ai han poisa lo ngani chu kan converts don ta kan thokho don ta ni chu minister point honga thopui te ponin honga chu tiang chuan mala kho kan tumani voina hian kan soidu chu engtin nge in kalpui don ti laya khanin example patni ka soyenga olsam te in kan khathei don ani kan zinga sports lama kan joint director pusila rem sang aw ma khong en ding se entirna tan ka mang dona ole kalome ama po ka deal lem lawa islungdar khono pangania ti chuan talent India Sarkarin talent identification program khan ne islungdaran kala mizo sairo kharam per chin tirani alo per thiam hle maya ti chuanin atoi zong in training zel turin an ko ta puech lal rem lian ne na nia ni sports council ma kan coach ani nge ti chuan First World Junior Archery Championship Norway sang chu ko som ko le pakhat khan ankal to ni mizo sairo kheram perchin wang khani tunai hian mizo no pang hi archery thiam tur hi an thiam le thiam lo po kan thelo ani ti chin khawm lo thim thima thing tlang a hian chu wangin tuna EMS kan ti hi thing tlang thleng phak ani thing tlang kho kil khor ber thleng phak tur ani amai ro chu kan pengot don lo min au ve ngai don ani a thona in pek chu kan du big lowa ta chuan a kho VC na mo a kho GS a kho YMA in coach kan du wrestling a archery a weightlifting a football a volleyball a judo an on tianga an on deal don ani an ruam handana chuan an Mexican fair te chu aksom tu khoin an tum veng kan ti ani a chan chu in seng so ve se ti tak tak kho hu kan te a thona sem lam ne lo khan mi pakhat coach pakhat kal man na chu eng khuwa pon an nei do na ti chuan tunai tongin an sumo fair an tum venga chuan an vat henga nga darkar somli pangan training photang batch khat chu course khat chu ti chuan chumi nuwa a thu chuan an ko le anga khorang thanga khote bera po an ko thei turin kanom do na kan du bera chu kan game thiam sa le a popular sa football te volleyball te basketball te po kan ham chia chuang long akal ngai na kal reng amero chu sang ni som thum paruka Indian Olympic thena tuma chuta chon mizo nulat langwal hi tel ve nge se kan duwa an tel ve theina sport chi uar big kan tum ta ni en tirdan ol sam tak chu ka soile thina Olympic a hian in hockey a India mi pain bronze medal kan la ni man ni khan ni kuma khan hockey a chuan entiran weightlifting a chun India ma chak ber ni te khala nga ya hockey a chun India ma athiam som paruk kan hian world class kan ni to ti na ni
football chung kan lan ni lo na sa ne world class kha Olympic a entirnan hockey hi uar kan tuma tun tuma hian ti chuan talent kan han identify nga India team kan tel chuan Olympic hopeful be se om ha kan ni hal sa ni Asia man ni lo ka po me cherem siam den champion le mi pati mi kan lut hlei thelo mai ro training tha kan nei chuan kan thei kan ring khat mi zo nau pangin hokin thiam nge thiam lo po kan thriat to lo na chan chu khel chin kha atlem to ani chu uar thar kan tum mi zo nau pang volleyball thiam te football thiam te basketball thiam te chu kan threvek no pan line mi zo nau pang rit choi chakin thiami kan threlo ti china om lo thalkap thiam po kan threlo wrestling te phei chu Olympic nu nung pathuma Indian medal alani Haryana min ni de vek Mizo nulat langwal in Haryana nulat langwal an chai tok hun world class kan ni don India hi wrestling a sangtlat encourage kan tumani wrestling hi promote kan tumani thei top chu kan tum chu sarkar na mai na thelo wa khotlang mi pui kan tang kho ne kan tanga maro kan rin chan tu lian chu he tai nan thua Mizoram State Sports Council akan association tenen kan tang hawanga thei top kan chuang Ramo biala point du chun inong kowanga wrestling coach kan du akalman sumo fair pe kain huamen di chun anon tir mayang ikhan kiltin hi dap chu kan tuma kan siam sayang khan du sak bi ka mo du sak lo bi ka mo kan nei thiang lowa amai ro chu khotlang anin huam ve ngai a sema thei sema sem top kan tum lowa kharwa manna kha kan nei ani seinon le taila purem sang kha apiang dang lambi kin karing lowa India rama Mizoram anilo India rama youth Olympic gold medal lamma saber chu ai non veng tlangwal Jeremy ani Jeremy kha apiang dang lambikin karing lo anhun line talent identification program catch them yang kha omfua coach pakhat khan in ai non veng government complex a khan weightlifting kha anti chin tira Jeremy te thian ho khan lo chak thlat mai ni ama chang lo po khan national medal la no mani thian te an la zui lo mai maya chu wangin thingtlang khodanga po hian Jeremy no pangzokhin om kan la ring thlat sila rem sang atur hin om kan la ring chu talent identification program lian thama chu he EMS ina athokhatna kalpui tur hin itani min ko tu hena pianga ko kal the om kan tuma ma se sports and youth services a coach kan nei sa te Mizoram State Sports Council kan nei sa ka rin kan tum lo ani le hala na tingain di chuan ani chu sarkar na program nei san kalpui zelang trainer aten thangang nakina kan coach turte judo association the wrestling te archery te kanon doranga coach ni thei tu senior player national player lui te kha minom perule training kan penga nang ni honen kan tianga an ready huna khami te kha talent identify dur khan training petur an jin chuak don ani chumi te tak chuni china pumaro na presentation na an na thoman poisa kan pek tur khani coach te bana po kan kai don ani chu athlete te chau ni lovin ti chuan ni som le pangan jin chu chon cheng sing chuang tan lo hlo ve theyanga khang ho te tan po khan he bana kai EMS hian in ruam man na kan nei boka coach te le no pang te tan kan vision chu sang ni som thum le parukani long term ani ma se short term goal po kan nei tho hetianga kan ti hian ra tha chuang ti kan ringa a chuwa me kan ni ti khetu chu kan archery association president pumazo bakhane banam pharse so nai so na thua tuipui ra la tunai tuipui ral games nimin an tran voinaim nin tran kha nimin voi khat ma thal la ka mai lo khang kap su mani tu na khian himitan khian archery an kalpui me ka tin boxing an kalpui don boka march ni somthum pakata tang hian tui chang ral games sa boxing le wrestling le weightlifting kan introduce dona rang tur zo bial tu MLA kan mula hian a thua a bowlu tuk lo nan kha lo hriat lo khangai ani boxing wrestling weightlifting training an tran toni tu na khian wena hian in athala kan han tar lang lowa ti khan sarkar atang ham than la dong ai reng lo kan coach te po la ko lu thei lo khua le veng te khan in ko lu thei to do na hei hi ti hian ruam man na kan siama pathian zara dam te om chuan sang ni som thum le paruka chuan he enge ni kan EMS kal tang hian in India in Olympic a thleng the ni chon Olympian kan nei thei kan be sei thlatani Soyang Khan corporate tele sarkar lai pui te kan dora airline sports nen po thohuna kan nei thei kan be sia tin jindal ho nen
jindal sports ho tenen po kan base ya thui tak chu kan indoor to a Tawh trust hianin lo luan thre lo wa kan siam buleng ka soi to in ka ria Tawh trust a sports lama kan ho tu nu ber chu ke mani kan sports a hianin kan technical advisor turin aron in petoani nen po kan indoor thui tak kan indoor to Tawh trust ne ti chuan anni ho te ne na tang kop khan India rama enhemi kan coach tha ho ne na tho ho da na kha kan base ya Odisha sarkar nen po kan indoor thui tak kan indoor ma ro sarkar an in thaka sports minister thari kan la indoor le lawa India rama mun ma sports mun ma nei thaberan nia khung te ko man tang kai kan tu mani ka soi ma lu tu gang ti chu ka lau me ro chu kan vision a chuan vision chu soi thiang ani kan soinga helaya korang rang kan talent kan identify te kha kan handa kho manga kan thlifim zelanga a tha ho kha khoya mo engtiklai po residential training kan nei thelo point ko khomin champhai district chu champhai ai mo dikhan kho zola heta mami ta te kan han tianga a tha ho le zela kha akhri ma kha India rama amun ma tha etinan Odisha nga te khanin training le zel tura tir kha kan vision ani ta ni chumi tur chuan ma po kan la a imponi se soi thui lutuk a hlawoma mani tuina lamania kan du tok do nanga public private partnership nen coach kha e association ho nen kan thu khom don ta a enge mo zat kan nei ni discipline rang a khan ta chuan soyang khan hemi alar sa ho hi tilar bel chiam kha kan tum ber lowa kan kalpa ngai na kala amai ro chu olympic ne na inthun zom kan du ni Asian Games ten National Games ne na inthun zom kan du ni khoya nge medal an nai soyang khan North East Games a po paruk na te kan ne kan din muni a thalo ani zep thu cheng lo sports chu kan lom kan thleng sang vak lo ani National Games ni se CM2 soyang khan medal po kan soi phangam lo tak tak a chun participation ani tu na kan soi phak chu kan la nei tle me mani Asian Games le Olympic phei chu tun thlengin Olympian pani chi nei kan la ni kan la sang lo ani chuwang chuan abul thuda tanga tran tharangai ti in voinai hian phur takin empowering Mizoram sports he kan han tlang zara kan launch ha akalpui zel dan tura hianin State Sports Council a kan thopui te sulkara umsa te ba ka anni ho nen tang kopin nasataka kalpui lian thama kalpui kan tumme kani atop na kha kani to boka lom thu soin kan ti to panga voina local te chunga lom thu ka soya a then hi chu sports tui ve deu ten nianga a then chu kan melezing a po sports ami ka makremia lo the point mel ka muwa o alo bom hle maya tin ni china ka sayang khan MSPCC lam kha kan ngai poi mo chewa nang ni zara heng hi kan ti theya tin political party kan tho puinte kan sarkarina kan tuma bana kai kan policy lian noya mi ani ya anni hi min witness pui tu an om nge ngai ani kan tia mi rang wena heng kan kal khoma ming te po kan lamanga so da so kan minister pusilal soi vungo ba zom khop maya ten zo la jin chuak tu ne voin chan huwa min so me jong ka rong kal phot ange te rong kal phot da hemi zo vele hen zin do na ti khan press meet te in poi mo mani nang ni zara kan program ya lotling po kan ti theyanga in zawai chunga lom thu kan soya solama son chua pa thingpui in turin buat sai ani don so lai ruma son thingpui ero chuk minin pui theu turin kan ngen chewa voini bultran na nia MLA zong te karon ti buai don chewa tin kan du chu minon ti buai ro in bial chu a polo soi dar ro thei top chu kan in huamania kan thei china sang emo sang lo emo thei top chu lo tur chuan EMA satana sum le pai hi kan sarkar in min pelawang ti kan ring pakhat che kan soi lenge tu mai EMA sawang hian in Hausa pha turan ni lo kan te ni tu pocket ama cheng khat po alu bel turan ni lo in hlo pa nga in nei vek ting kan in vau ti trong kam chu moi lo kan in cha ani tiang khop chuanin sports Hmang hian Infiammite Hausa pui Rawhse Midang ni Lovin chu ti zong chuan thei to pi chuang tin kan soinon len ni in zawai chunga kalome